Okay, kenapa saya ambil course Hotel Management dekat Metropolitan College ni? Sebab first, masa dia sangat fleksibel lah. And dia langsung tak ganggu masa kerja saya sebab saya pun ada buat kerja part time juga. And at the same time, saya boleh cakap course dia sangatlah murah dan berpatutan untuk orang-orang dekat luar sana pun boleh try juga. Okay, so untuk experience belajar dekat Metropolitan College ni, saya boleh cakap first is sistem dia sangat senang untuk akses dan senang untuk difahami lah. And next, lecture dia sangat supporting dan tak rasa pressure langsung lah gila belajar dekat sini. And untuk bahan-bahan pembelajaran semua tu, saya boleh cakap sangat komplit, ada modul siap dan mudah untuk difahami, dan juga video yang disediakan pun sangat senang untuk difahami.